19 mweri iyo mbere mwaka iyo ngiri 2023 Mteto wa WINNIE wa Kengero tukiambire na ati mutino yumirite barabarene imwe kumanterechia kwa mugo mushine ya mwana utira ndereba Nteto turobwawe kulingana na karibaraba ko yirete mutino yo bari wangarira ni okamata mirio yo kamatete ndereba conductor ni nyabirio mweno endi bapo ndipethire bakiono kandereba no atua na ngurario na kwithira akimatukwa cibitareni ya mwa Methodist na Nteto turobwawe aikiamukira motungata amona bwa karibai bakuromba thirikari ukumira ati no batetheria ni bwa kenda barabara ekethira kibwitha kwa nontu yote yo mutino iyo mbere kwithia yuikarika nirukiri barabara nene ya maua Meru antu kwijikiene ta kwa mugo gatigati ka mucio maua na maili 3 antu kuroke tuigo kujiro mutino jwangari ya mirigo muthimba jwa kanta KCW 167G iri kwirikana kugendete mathene jatha inyanya cia rukiri kuma mucine wa Nairobi na igukinya nirio iringire bumps na kuingirita kiurune antu ndereba wayo akwirikana guta uturo bwawe nawe conductor na mugendi ungi umwe kuonokera ciarera accident ungare rarukire mantu a Thaa Mugwanja nusu arire rarukire itura turewo kwa antu bau atweko kwa antu bau ndereba nara antu atawete musibi wora sunukire mbere aturira kionine na ngari nira mumamire nara maskuru hospital Methodist na turatiro na umosi okenda bakari into bio na murio yo irumete Nairobi yetete kena tira barere no ntibara ise kinya mawa musio mawa iro ba kinya ba ne ako direct weta kena barawira apa kinya mawa kenda ba mama ko kiaro kere oranda ro kinyanji tore ye na twetha ngari kuwa enda murikire enda tere na nda uri ngari we kiruma enda negera conductor yo mbunguro na kumao barabara kuwa barari na nto bathatu nera conductor na kule mama alikuwa na ndereba no kwirwa nora ora wo miete sana kuringa na akojiri mutino jojo bareo akari bariuga antu aja kwijikene ta kwa mugo gishonekia ubunge kia Igembe South aria ni mwankene jo gishokia ubunge kia Igembe Central baria thira atiti intare mbere mutino gukarikaja aria antu abaingi bombite iguta uturo bwao ona kinyabangi kugwata banja na tontobo bariromba thirikari gutungata kurio gwikira bamsi kuonekana suma serutere taja kumurika utuku wamona kuthithia mauntu jangi jegie barabara twegerwe barabara era suma na ngabaneto atuonere nonto accident ira yari ya Kensorova nerere anto over 20 twana na anto baraba kwere nonto ba mutino jo tukaromba sumere tutwekero na tukethe tuno karibo kwano nonto suma isiga iro na anto ba kora bakendire skrebu batu na tutena Weru barabara wetena Weru itabye Weru bionde ibiariterwe waya isi akorerwe anto bagethi maskirebu anto akwetho to black spot itairaja kumabare kuthuka arabura na ngadire ucio kumba kuthuka icha chiria changete kana mwerene na kinya matana ya kuria ngamuna kura accident ukareka itarira ire muno kinya woni mbe yana bazikiri nyako ko tamaruru imandi menyerao terema bedwande bachoko wa mwerene Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua kaunti ya Meru Wanaware MCA wadi ya Mwangathia Julius Bijiwe na ishimirete na kuthetera ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumane na mearire thirete kithiolongati na kwendera MCA wadi ya Kiago ario wa ibura MCAs by Rotha na wona bashokera ngavana kethira kiliongane na bo wadi nechio mantu jegie uriti kwangugi mbuge ati ngavana na very clear ele samantu ya kwithira inyangugi rorone kiritikana ala Kiago ward nura MC ore mbirite kwithira ari naje gita riri na barabangi members barabangi bari kiochoka baumana la bari benchmarking then of course gukethira kwina uriti kugia mwe governor na members barabangi ndene assembly wonzire chionde nontote ward governor Thaa ikura so of course na kubangani ora komba kuthithikita wondi ne iri chionde na vile vile tuna mieri 5 mbere mwaka yo thirikari yomba kwitha jukithira na mantu ya maingi manyo yakomba kwitha jakithithika tukimenya ira ati mbere budget estimate kinya mweri joena kwina mantu ya CIDP ire kemba kwitha kirikia annual development plan
ikendekana county budget review outlook paper eta kwa CBROB ikendekana county physical strategy paper na beyond igwetekia ndene ya governor kire mubango jwawe komba kwitha na bio bikomba gwita assembly piba kwitha bikurukwa no ntoliti ngugi twacokanire bobwega muno na kulita ngugi yomba kwitha gita bobwega ende nkiongaira tikia gwa kikuritwa so that otakana ndi kwino turona ndamu ikwinjwa na ala baburi na mbwao ikejwa nene atigania so ikethe kiritwa wondine chionde kuhakikisha Meru county yetu ikomba kwitha ikarabu bwega atukwimiza gwita forward ngwataniro nkuruki kenda county yetu yomba kwitha ikarabu bwega inkwenda kumenya kulingana riria bwa wirere njagwa ruria Kiagu ward ndrone mantu kidogo na lagi Facebook nambi inkwenda kwirigira na ndi members ba assembly abaketha na baba Tanzania na bali muntu wa benchmarking bachoka gukomba kwitha kwina ngwataniro na governor wa Meru na ngugi kenda yomba kulitikana ndene wondi uchionde nonto ningi wondi chionde 45 chionde ciina kigina kiacio o mwanya kulingana urenya ndepite ngabana agwetere kwithinya wandi fad komba kwitha bakiona pass kuhakikisha kwina usawa kiuriti ngugende na Meru county na mandoja komba kwitha jagita bubwega rira aretire Kiagu karetire nonto kwitha nonto MCA uria nwe uria Kiambi ali na ajo already nonto atira ali ndere wa TZ ikio tu ale abaretire balitania ngugina ujo nonto na lakini andinya bara bangi bomba kwitha bagichoka then to expect kuma next week gweta mbere uria kwithira na ningu gina iketha kwithira kiendelea na bonde baria mabagita kurugura ngugi amwe governor na MCA ake ngwataniro ere gutio kwetha kwina thina. Tugietana mbere ni ati seneta wa Thaa River nameneretie migambo ya Jeremia Kioni na Rakioni erega kwithira kiwa kwi Nteto ciumbukiete ati mutongeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga no washindire gikithurano kithiru na arawete kura nkuluki ya milioni 8 muna bo seneta una kuria mutongeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga amwe na atongeria bangi bangwataniro ya Azimio Thaa na wetikiria wa muri burabu atumirirwe. Ningependa kumwambia mheshimiwa Kioni ya kwamba sisi wa Kenya tunaomba tuheshimiwe na tunaomba institutions za wa Kenya zipewe heshima. Mheshimiwa hawezi kusimama mbele ya Kenya nzima aseme kwamba hii institution ambayo imefanya kazi miaka 5 wamehesabu kura, wamearrange security, wamepanga hii maneno mpaka wakamaliza hii kazi, wakatuchagulia wabunge, wakatuchagulia MCAs na wamepewa pesa nyingi na Wakenya kupitia taxes zao, ati wao wamekosea, ile results wametangaza ni makosa. Results ya Kioni ambayo imeandikwa kwa karatasi ambayo hata haina typing, ambayo ameenda kusimama akitaja kwamba kuna mtu anajua zaidi ya hiyo ya institution ya IBC, ati yeye ndio yuko sawa. Tunaomba mheshimiwa respect institutions zetu, na kama hakubaliani na maneno ya IBC unaweza kusema ukubaliani, lakini huwezi kusema mtu ambaye hajulikani, hajatajwa jina, ati ni whistleblower, ati yeye sasa ndio anasema ukweli. Na kama huheshimu IBC, heshimu Supreme Court na Chief Justice wetu. Kesi ilienda kotini, mambo tumemaliza, unataka kuturegesha tena nyuma. Na muomba mheshimiwa kama anataka kufanya siasa ya upinzani, na hiyo ni haki yake na ni nafasi yake, aangalie policies za serikali ambazo zinaenda makosa ama zinaenda kushoto na ajibizane na hizo. Aangalie mambo ya security, aangalie mambo ya chakula, aangalie mambo ya maji, aangalie mambo ya barabara. Aseme rais hafanyi ama mawaziri hawafanyi, hiyo ni sawa. Walete miswada ya kupinga mambo ya serikali, hiyo ni sawa. Lakini usisimame kukosea heshima institutions zetu, kwa sababu leo Kioni yuko, kesho Kioni hayuko. Leo sisi tuko, kesho hatuko. Institutions zetu ndizo zitashikilia hii nchi baada ya sisi kuondoka. Tuheshimu hizo tafadhali, tunaomba tu hivyo, heshima. Na hatutaki kuregelea mambo hii, kuregelea uongo ili kuwe ukweli. That is called propaganda. We are not going to accept that, and we are not going to accept irresponsible statements from Mheshimiwa. Mheshimiwa Kioni has been a member of this parliament, so we respect him. He has also been a running mate to a presidential candidate. So
he has a higher duty to this nation than the ordinary person in the streets. We ask him to check his facts, to check his statements before he says what he is saying. Thank you very much. MCA Wandi ya Mariani noretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi utira ni kura mashini cia witanga nyanki ya ng'ombe ni bokenda miraba paitanga nyanki bakethira bakiona kanya kwithira bemendia ome ya kaunti unenyelete na kuwati wona pende nyanki ya mwanya arimi baba kethe bakigunika nonto bakethira bemenda kiana baita. Kithima gĩa Kairĩni wadi ya Mariani kĩgagua kĩrĩ kaumo ka gwĩchwĩra mbia kĩrĩ akariba Nterinu baraba gĩtakanyeki ya kĩrĩ magĩkuna kũmĩenderia arĩithi ba ng'ombe kuma kaunti chingi. Hamwe na ũguo kũringana na MCA wa wadi ĩnu Anita Karimi Mbae, mũgũri ũra abagũragĩra nyeki ĩnu abagũragĩra na bei ya gũta nuntu bakũigua bamwendagĩria yo ĩtarĩ mboge na mashini akaebogera wengwa na mashini yake. Ende Karimi arĩũria thirikari ya kaunti igũre machini ya kuoga nyeki ya gũtethia akariba baba mendia na bei embega. Ile kitu tuko nayo na shida nayo ni ati yule mtu anakuja kutununulia hiyo nyasi ndiye analeta mashini ya kutengeneza ikue he. Kwa hivyo ukitengeneza hiyo bells tunamlipa. Alafu anatulipa ile kidogo imeba. Kwa hiyo tukaromba tuleterwe mashini ya kuthondeka yetu. Kenda tutikenda gĩgega tabo gĩgega tabore tukenda gĩgeko eno ndore ule muntu akauma ngane turukana ukena na mashini yae atuthondekere tukina muri basiringi akina turi basiringi 60 acoka ingi akina kwa bisi ingene cia mashini utakwana nitito kumia siringi 60 na ikogora no mutubai. Nkroki arĩũria thirikari ithime kĩthaka ya kĩrĩma gĩku na mwaranthi kũrakũrĩ kwa mwingi kũrigĩria ambaba ithaka bia mwingi baija Ntere imwe chakio. Sijui kama hiyo mlima tunajua hata acreage njuu tuko na shida. Bwana sisi ukisikia nimegonga kwa ofisi yako. I have raised this issue severally. Shamba zote za public in Mariani Ward, tafadhali wacha tujue ni eka ngapi, iwekwe kwa file, iwekwe mahali, no ntokwe na muntu akola lotete na eka chire cia public akathia ke munyorera agate mande nacio. Twagutomba gweciria twina kirima na tutena ki gena taite ya muntu. Karimi ariuga wamba boithaka bia mwingi ibongerekete muno Nterino ara akuga kithaka ya college ya Kiobundi ya Mwanjati ikireburitwo kibaragata kinene na ambababu. Tulipeana 40 acres. Lakini the most funny thing, what is in the I believe my chief is here. We were even calling him to kill on site na tulipata what we gave out is not what is on the ground. Tulipeana 40 acres sasa ni 33. So hatujui 7 zimeenda na nani. Tafadhali hiyo issue iende iangaliwe, mashamba yetu yote iwekwe kwa file. Tukienda kwa ofisi tunajua nikitaka kufanya kitu Kaireni niko na eka 10. Kwa hivyo sitaenda kutafuta, ninajua iko mahali fulani. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Katho cia mwanya muno kiwe Samuel Gaishima no tubaribotu na kiwe mutegeri kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja atonekanya kunogokani ndi tucokirete na Nteto nkulokio geta kuraya. Wenda umire siasa ni chithurano ya chitagwo elective politics indi tekana retire kuthogani uri ndari very surprised kuigua ule senate yitire but senate ongo kamitikiria kinyone ona kwena makosa kuna ndio tumba kuwa kiama kiambas yete kuliga impeachment ya governor katiba yuga county government ni county executive na county assembly. Kwa county government executive wake Kenya assembly. Kwa assembly kedoreteo utena county government hiyo. Adekani tuwe ni sheria uti muntu bauti bongi. Kuna ndiko kwa kuna gitumi. Ndo angicho yirishi ya serikali ya county. Ite William. Kinya tujo akura antu ya gutuira directly. Ratira ukuri bukaria mutwara ira guku ni kwao ni kwa Ruto
but rimwe manto they are not as easy as it looks. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ngakuwa togeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru thaa mwanja tuchokere na riboti yege michetho nara muchetho yoyo wa FKF yurare Kasarani timu yele ya Kariobangi Sharks na Vihiga chiache thaa timu irombere kuthikiwa ta ithatu kwa ithatu atone bura kurethire kugieta na mbere cheza kwa Kimasinza Sinza Enoch leta cross kichwa kile Danguya cheza kwa Kimasinza Sinza Enoch leta cross kichwa kile namna gani kichwa kizuri kole kwa Nicholas Masamba kuweza kuandikishia goli la ufunguzi kwa timu ya Vihiga Bullets, lakini anakwenda kupiga mkojo kona, anza kwa haraka fupi leta juu kwa juu kule namna gani Nixon Tyson cheza kumtafuta Fortune, wanakamata, anapigwa kiatu Shikanda hapa, anambonya nyuka, hamna kitu. Moses Shikanda letea kona nzuri kweli. Sasa upo katika mikono wa Fredrick Aloshula. Cheza kati kwa Tyson. Tyson anaondoka vizuri. Tyson cheza vizuri. Tyson Otieno. Kataa tena Sharif Musa. Leta chini kwa chini kule. Namna gani wanapigana hapa? Tyson cheza vizuri. Tyson Otieno. Kataa tena Sharif Musa. Leta chini kwa chini kule. Namna gani wanapigana hapa? Anaamua nini Lucy Juma? Anaamua ni goli kwake Moses Shikanda. Weka katika mkoba wako Sigmund Maina 17 mgongoni. Di Maria kwa jina la utani. Wanaondoka hapa. Geuka vizuri. Pigo